kafe didarız değil mi? Ava. Sonra oturan ne şu? Ava. Dostuma. Aytdım şunda oğlum. Tavga dedi ya, evet. Elim kaldırayım, evet. Onu benim kaldırayım, evet. Hani? Artist adamlar, ameliyat tanımaz mı kaldıraç? Evet, doğru da. Doğrusular yerlerde gerek. Ölçüler, koyayım mı? Предлагают оплатить наш заказ. Они сказали, что все занесли на их счет. Такие любезные. Себя сюда. Это Бас сказал? Ну, если тот парень Бас, то да. Alright, that's what he Ну wants. ладно, раз уж ему захотелось. Ой, дурак.